Abaikiriza okurugombureberezi bwa East Ruwenzori bayeteranira al St Stephen Cathedral okujaguza emyaka 14 okurugombureberezi obu butandika. Omu butumwa obwahebwa Reverend Canon John Murindabigwi okurugombureberezi bwa Ankole yayihanangiriza abaikiriza okutumutima aha kwombeka amaka gabo. Sylvia Linitwe umuwezi wa mukuru w'ekitongole kya National Water and Sewage Corporation wabali omugenyi mukuru yasiima abakristayo omu kutungura obureberezi obu. Mwebale okukwatanisa n'abaheereza banyu, mwebale okukwatanisa na bishop wanyu. Ahabw'okuba mweri kureebamu butebeekana n'okwija kwanyu nikworekamu mwine kwatanisa nti mwebale mweteerera omugabo. Bishop w'obureberezi obu nagira ngu biine okutamani aha kutungura entaasya y'omumaka. Twatwine bishop omudayosisi obuturi kutuura nawe erimwe natungura kihango munonga. Omugandi abashaija 30 hamwe n'abakazi baabo okurugomburisa bwa St Peter's Katete Church of Uganda batahibwa omu kikombe ky'abanyi n'amaka na She Fathers Union. Reverend Herbert Piona nebye omurisa w'oburiisa obu yasiima emirimo eyibanye n'amakaba bamukwasize okwombeka amaka gaabo hamwe n'emirimo y'ekanisa. Mbwenu tubashaba abashaija bari oku obundi abakuba batakizire omu kanisa mwijo mu kanisa abo kuba niyo hari amagara niyo hari obusinge nitubaterera omuranga abashaija mu rugo mu birabo mu za clubs mwijo mu kanisa tuhereze mukama ahabo kuba obu nibwo bwire nk'abashaija okuhereza mukama kandi tukamukorera ahabo kuba akatuhanga yatuhereza obujunanizibwa obwo kuba abashaija. Sandeji gabagari amashemerwa aha kanisa egi obwe bakujaguza ekiro kya Petero orukwera. Owayebembera okushaba oku yahiga abashaija okugirira amaka gaabo bwire okwenda ngu bakasiga ekikururo kirungi eky'abaana abarikumanya mukama. Reverend Captain James yashaba abashaija hono kukora emyoga yaabo ey'Iruhanga yabakwasize okureberera abakazi baabo. Ekanisa ya Kashenyi niye singire empaka z'abanyi n'amaka omupiira gw'ebigere eyahebwa ekikopo kandi aba bahiga n'okukitwara omwaka ogurukwija. Abashaija babiri bali bakye mu kanisa bonkani nsima ahabwa team ahabwa Reverend witu okutekaho program egi kandi abashaija babatize kwija bakwatanisa kandi nabo twababoneraho twababurira enjiri.
Michael Tumwakire na Anthony Twine abwa TV West Agacencwire.